亮。然后到小区区务组到习主席指令下房间包括Fahim Hussein Mahpulung dan Imam Baca. Saya juga Mahmud跟下过法律者pertama no di itu 小区负责人安排itu sendiri itu lah kami insyo kakak mengajar aku bahaya kikai atau minta saya meminta dan bayar saya di sini juga kikai aku mau sesapai sebagai atau mengenai apa itu satu tunai menikah hamba karena menikah siapa nikah saya meminta waktu namaku apa yang saya Mahpulung ini sering saya bersiswa untuk dengan awas kakak meminta kaya rancang meminta saman hawi kaya meminta ini kakak bisnis mai kita bismak tu yang maka bahai pansalai hananai tebak hadiah tu ci Maria dinya ayo no kawas kudu ngai no nikah haneuneuh nikah sapata gembira ami satengir to pa ini di sama ira sapu suami di sama hawi mi sinciman kunan di Maria hawi ya sare maka bahaya hananai ahmak awai ko mami afas sama hawi urna jinga tegas kudu ngai no hadirah nomira ligumi nomira kuna misi Maria anili sa sorry lalu maju kai so neto kacuai kuninga pi patri no yuvin tu ya tu kupung awai mare rumah maju kai dan cira akhir vegetasi akia awai mare akia dari sakapio tu kai akia au bina kau dirasan hawi soal karena cira saya jadi pengumuman ayah cak kalau dulu aku tidak boleh kapitan tu memang ira ko karena saya rumah tu asai nana jiu hijau nana sai nana jiu biasa hijau ira ko tu rumah ino tangkis no dinai sego syukubi to matu asai di sego kyoka ya maraya cepat mana kami tu kubung saya berada di sini omongan kesa saya usah ayam misangka kurang pembina no omongan saban hawi misa tengir sana minta bar sana tu na negara saya no tangki semida dinai singkucing hanan itu matu asai hawi ya fanzarai maka bahai usane ini kalau sok nubira atau ilai kapalaur kira subah kira di manpo atau maino kalau saya mau follow soal kita sering kata Mahpulung atau kemudian Fakin Bago Fahim Bago saya ambil itu na kabuku ayat cikan perlu nikah ini kita si ini tu no linsho hobing hawi ini hanya kita guna sai si tu na ci ye he ye da nanai ye he ye da kuna sai si tu ni dan saat hanya kita hawi matayari singa tuya fan sarai maka pahai hananai agama sanai ko tu ngai no sa kenda mita ura dinsyo hananai ura dinsyo anu sa kami sina haula dinsyo sanai so ina dinsyo zao ka zao ka fan zao ka so kira yo men sa kami dinsyo to kita kami dinsyo to hawi anu manto lalu sikan anu dina nama hantu lumita manto tayaran anu mata nesto kita hawi bita kumaka karena itu anu saya nasi mampin zaman hawi mani siwai kita kira mana itu kita seitiri itu nu dititi anane hawi karena itu nanu abis aswar la dinsiu sakita tahajua mereka pinisiu lumita lagi kita pinito bukawas to urip nomita sobra linsyo hananai hawi dengan sini ay to syukyu homita maksudnya masay mo na linsyo hananai to na kafanak to didiki hananai urip tutungay no ni kapi kundi
Yung umang bahaka kumulingin aja ufalucot. Larangian setapang ufalucot namita. Kumulingin namita. Ufalucot namita. Soalnya kan cari sudah kawin. Imeran ko ufalucot namu ika. Kan namita pimer to kaya hirap to kalau lemak sanisa. Ufalucot sadaka ay murah. Sama kawin kumaan ko kawin ay dinay ufalucot. Ubilangan namita. Utelik namita. Wai-wai namita. Utayar namita. Sigitini tangkang, sigitini kiukai, sigitini ikawas. Falucot katapangan. So ura di isyo ala na awis. Sigunya, yai kalau nasuara. Hai, rumah awi sarita to. Nabi dia ho, tani ini tayar kekerasan, tayar di rumah kau sampai surah falucot ya. Mau akhirnya itu falucot mau. Satu bersih sama hati itu sana jabarin. Menakira serta ada cok kau cok cuma ura kau cok meminta kira ura kau serta baik makni cok kita berapa satu kita kau kita kira serta ura fansarai maka bahaya itu mata sekali termak tu maka turunai di nakal usahaan kawas kira saya kata ini kali ini fansarai curang di kita bosong Nikita bosyo nijo yongsyo. Nikita bosyo nijo yongsyo. Ju boset tangasa ju rokset. Ini yang harus mau baik tu. Sisi kita selalu. Ini itu dibuat selawa. Ini dibuat. Baik tu. Kasi soal ini hawi. Nikita bosyo nijo yongsyo ju boset tangasa ju rokset. Kira kira sih kita mengenai dari sisi Mantu asai itu cina, soalnya ini kalau asal dia hawi, mancuk tu rumah itu kita awal itu naskal hawi, atau di lingkungan kawas, apa saya itu, kita berlaku nubilah, tu sesaat nubilah, tu ya biasaan hawi, aku ibu biasaan nubilah aja hawi, semua buruk biasaan nubilah. Maka dari cina hawi saya itu tuan cina hawi asal hawi, kehakian tu tuaru amitakan, di pakai mantu tuaru. Aku tolong dulu kata-kataan, kirun guna dia hadiran guna saya situninan sama hawi pada hadiran pakai hadiahan tu doaru kami tajam kurang orang kirun guna hadiah sama ini seorang ayat Islam finaulah hawifan sarai rumah kemudian ini kawas hawi dan main Cina amatai itu kawas ini punya kawas hawi misungira dia punya kawas, dia masama ay hawi isunya ano mira sanay mo na suatu nila sui ay tidak ama sapi dan minta mancu ersi wah日子mancu ersi kalau kainan tu mancu tu rumah ino jika tidak mira tuna mauli begitu lah sekali solid padai bijung anu kawas ini anu kawas ini yang dia ko kakamane adoro ami takir hati lain itu terus mereka katakan dia. Nah, una kairan una daisa sikulinan hawi. Umaan kumpulkan kebutuhan saya tema biasa. Ini ini isi sudah kita bisa kita. Ini isi sudah kita orang hawi solid. Nah, kurang ni Solomon. Nah, itu bawa dengan si rombongan apa itu sahai ko bisa kita orang sama hawi. Kita terkir dengan tu paling mau tu pemudanya memang asal dia sudah ada di dalam sudah dua pihak. Penting lawan ni sesuai dari sini. Sakit ni isu tu paling ini paling out tu mereka tengah awal masih pun isu tu. Saya bawa paling out ni saya tidak sampai dalam kita hawi. Dan saya tu sampai paling out tu mereka asal mereka tengah hawi. Asal kena kita ke. Dan saya pikir saya tusah apa yang Allah Taala asal mereka naik hawi sakapereng ditake atau dia yang sakapi tengir no bawa Solomon tu laci doan hari itu berikut no mana asal hawi kari tusah sedang itu Israel finalan dan tidak ika amis hawi Israel karena mereka dan tidak ika timah hawi Yota usai dinasakan ngasau pura Yota selesai Pingamin selesai. Kalau mau terlalu terpaut dari ini,
Kamis, udah Kamis awal ko mas usi ayat baru mana kira sama dari diri kata cina sejujur ko anang hawi. Maka kita berkati udah dari Yerusalem ko isu na berkati udah hawi. Dari ini Yerusalem ko hari umur ko sa tahun hawi mapantai ka sa ni tabang. Rumah satu isu na pinaulan hawi ko sa pasi. Ini ko itu lano kaatimo kananay. Nakira hawi sama sa kita sa hawi sama sa itu dia sama sa itu bujo gawas mo nila si Pani. Ano sa hawi itu from perumahan dia bujo itu sama dia. Dira mo kita biro sa hawi ila suray maperana. Na orang yang tidak dengan kaki murah dan hawi. Pinai ko ano nila. Kali ka kuliwan sa tapang na ditini ka sa Cino sa mga hawi. Butet yang bersiwa. Tuaro. Itini ko na butet yang bersiwa ko na nagsasaran na tuaro. Pinai ko sanang-sanay dapat lugawas ko fansaray na kung ito na pala sa lugawas aja hawi. Paparuay. Umutseray po palusot ang luluto na palusot ang gawas. Una, mismo usan na niya halita ang nagsigiya sa hawi. Masarap rumaay na paparo, umutseray, diluluay, doon ang palusot ang gawas. Manakatimusan doon na sa isi ko na sige, kuna kapang kuna kamangay kuna si yas hagya. Saban hawi uwama una kamana yung natabang doon na hawi ini karena is hawi mapatayan mapatay hawi yawinan yung natabang doon na hawi sabi ako sa nanay amaratwaro mamuto maratwaro ay mo ini iguapi ulay kasi iguapi kung babae maratwaro ay cima sasitay ko ay so hawi uwina muna kapag doon na mapatayan ako sa amaratwaro ano sa kusina, wawan mo nila, at nila hiwa, kanilay. Ila ito hawi, ya, sa kamay ko kumaraturo sa hawi. Sa kadera ni patay ko, awa o terus kumaraturo. Usunay na, patayan nila. Mahatira, ano kumalusok nila. Sa karaturo haw, nila ay. Kaya sa, ila ko fatuts. Cima, una siye as akajan ko hawi. So, ina ito, tataw, na ito nuna. Dahil sa isitulinan, simulan numira itini umya ugawas maya metsaan ko dikabisi mas numira ini sa kapito no metsaan no na wawa tumina hawi palogan to numira sama na hawi ila ito ko dikafanak no finauran tapatapang no sufitay o dipe atam daw ano hatira hawi ay terus palpos muna toro ta mapatay ko ayaw nila palogan nila sa ato ikiya na ang patay niya mamula kapatay na hawi sa kayo, isang lumira kira, ang kira ay hawi ito sa karatuan lupaw, may afas, ato itiyak na may aparwan. So alin, sima paling mamutay, sima ko para tamdaway ito natapang ko sa kanaayon mo kitakip, sa siyor mo, siya daw pinauran, pasitini ikaw sa desa. Unang sa isito na, sige, halagita, ananay, para tamka, halo nila, dahil isupat, puloy, saan ko karatuan lumira. Kung siya naman naman si siya hawi, kita ibosyo, nijyo, sansyo, julokset. Kita ibosyo, nijyo, sansyo, julokset.约和约大以众民和王立约都做耶和华的名。上面我们说多呢，罗马上都好听。一定你kita ibosyo, nijyo, yongshyo, gai niset. 来说多呢，好听。祭司耶和耶大在世的时候，约阿施行耶和华眼中看为正的事。所以第六个段落，他反正我呢，什么？那在一起多呢好意，呀，所以呢，呀，比呀，谁不高是orang yang berkosoi dia tola isola kita好意，susupan tumira. Balik utan tumira to fansarai akibat gawas, balik hau意，takrak, sanai itu toaru, takrak, sanai itu gawas. Tu maru final nanti gawas kita kalau kita sudah gawas sana akhirnya ayo kita pancar no bilangan nuna saya sikuinan so ini tura bijimukus sudah paling mau numira tuna tabang tuna cie asnan kan mana kayak ini tuna sepat bolot pemeriksaan kalau baru numira hawi so ini apa ayo kita kip bawa ibu mama
sa gaga. So ihisino na, iherita ko na sa isip ko na kau berserakan dengan hawi, uang berapa kapahaya dan makan jok ya. Soalan jadi ni, tokobis pengikah ini dalam manusia hawi lagi orang tu. Man, di usia di sini ya, ini kita itu show di joyok show, ini jurok set, mana manjuk punika. Unik itu naskah kau bingung hadu kawas sebab ira tur tur kubiasa anu bila cok ika kau boleh bila kurang mancuk hadanai cok kira aja anu sebab tur tur kubiasa anu hawi anu usai dalam kau hawi naik kau sudah bila apa daya hawi gitu ira kiam bila naik mancuk apa daya karena anu siapa sih kita kau kau sudah bila usai sini kau hawi ya soalnya dia saya kawas sekarang itu itu kawas hawi biasa kalau sekarang hawi ayah mau siapa biasa bukan coba mengai coba mancuk coba pulang mancuk lalu masih juga bicara sendiri hati-hati saya kira seperti pulang soal mana mancuk pulang kau saya pulang kan dong sangat usah sedikit ini kawas kaya kita tahan sesukai kita tahan Kalau fuai kita tuh, tayo juga ya. Satu sabra, kata kita, kalau soal kita, satu umian kawasan. Ini kita tuh nolita yang bisa ada, kita umian kawasan. Cuma kalau umian kawasan tadi tuh nolita yang mana? Cuma kita bersama ayah hantu prosita tuh kawas. Ira kung kami itu sepengitahan, ira kung kacamot pengitahan. Uranan hawi masa itu masa ayuran, maali ayuranan, di syuhun kita, kebunan kita, sumiraan kita, sikicin kita. Hati-hati, ini lalu dari sisi hawi. Fanzara ada maksan hawi, dan suruh untuk rumah itu sikitini i. Kalau saya itu karawinan kita, ansa hawi ini sarikaka atau sarikaka, tamdah atau tamdah, masa sumai. Sekarang ayuran masih insan ada naik. Fansare agama, sekarang ay ini hawi sama, antara sekarang kurang bungai ada naya ka sesuma ay ini damdam, ini ia hawi sebian, iba sesampian dari sehen, hiapu sanjo sampai dari sebian iba sesampian di icie, 我也是一个弟兄呢，他俩弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。阿拉问，kabar kita na, ini pun kacang orang minta hawi, sekarang minta apa? Oh di karena cerita itu kali kata anak raya hawi, anu apa? Bahasa Sumai, kamarut minta, karena cerita itu minta hawi, ayo, hanya boleh kata agama, anu di kafancar, di kakapah memira, hadirin saya kakak, macam itu mana? Macam itu bisimak si aruman, saya si arum simak, ini fokus nomira hawi tadi, misi nomira, ini ibu nomira, amin, askar pura kesabaan, panuhungai. Macam itu mana? Macam itu ini tamunong, kang, no Israel anak itu yang tugus, hemensan, nomira tu apa sebab, macam hawi, kacuai, nomira. Ini Yerusalem. Ini Israel, hatilah, ayo kepada mereka gawas, istekan gawas kung katakan itu hasapay di kita ng bulan nanti sa usay, sa ulit, sanay, mereka rumah jiwan. Nandiwan, nandiwan po sisyo, alawan, Shehen, usan di samping, dari siya, dari sunset. Anati siyong kamutong ju, 是他等地上可等的美，这好比那贵重的油浇在雅路上，流到父心，又流到一起，又好比黑门的甘霖，将在西岸上。 因为在那里有耶和华，受命令的福，就是永远的生命。来，就不啦。
sa likat natin mapatay ito. Kapoy! Hanggang na Diyolo, umana, suara, sukuranan. Away ko kukikay ng iso. Away ko kukikay ng iso. Ano sa sumahit singa na kukiyam. Nung iso iti niya ayaw magawa suranan. Mangkakmagal sa tumapatay ito. Yang kukikay soan. Kupatay ito kira. So, ang iso nagiging maama sa sumahit. Ha? So, ang iso nagiging. Tupujian ni soan. Basta sumahit kita ni soan. Pero takini. Suara suranan. Soalnya, kadang nagkamita, berkait kumaan hawi. Jadi, sa kita sa sumis kumita sa tatati mamita hawi. O marusipul kita kuning, marukia kita ayaw lukas kuning. Sa kamansok culture kita. Bilias, utan kita, makatay kita, mas kunay kita. Kaya kita ayaw lukawas. Uranan, sa katsay, dari insyo, uranan. Artengan, karena siwit, karena ulisi kuning. Sa katusa, ayan. Hindi ayaw lukawas. Utayan hindi ayaw lukawas. Maano kami makanumita hawi? Ato, hindi na ikawas. Itir na yung kawas. Saka itangka. Suya, ang tinikyo kayo kita hawa sa nama. Ano hawi? Bilagi kayo kita. Kawas. Bisa makay gabon utayan, hindi kawas. Panufo kita hawi. Sa ibong pasri, hindi itangka. Luma hawi. Panufo hawi. Kasama, magkatrahaw. Ganyan, kapag hindi nga lumago. Ha? Kurang pakingking hananay. Sige dinitan lawan. Hindi na kawas. Hatengan sa atira. Mga ay sa dunia. How? Ano ka? Kung kayo kabuto niya atsa? Katimping siya kabuto niya atsa? Nagsikang ito niya atsa. Mabay na ito. Taktasan! Paano kayo na mo? Matukan ka ng bukay. Matukan ng si. Matukan siya. Dapat tidak tamaan. Maraway patiray sa ligaga. Cukup katawiray, patiray. Katangiran, maaraway. Manahatiran. Sama na hawi. Nakatayan mo ito nila na hawi sa kaitini, kawas. Ano mo tayo kumita? Syukay, tayo kumita, ikawas kurang. Panufo kita, dahil tayo ikawas. Mas pinisya kita, kansya, ilapo ikay hawi. Dahil sa lumita, dahil tayo tini ayaw kawas. Ulit lumita hawi. Dahil din ayaw magawas. Kaya, ito ka pula, kuya ka pagkasan. Wala, kaya asik kita sa lumita hawi. Dahil din ayaw magawas ko lang. Tira hawi, ako kain yung tijoro. Yung sarap kapag yung tijoro hawi. Yung pagkakawan siya rin kapag yung mapurusya hawi. Hindi ko ano, timbo ka hawi. Kaya silang titaran, tira. Hindi ayaw mo, timbo hawi, tunol. Tao na sa rin ka hawi. Aro mo na yung tablang hawi. Sa pagka-truth. Kapag sa rin ka tunol. Pagsusukay, tiyak-tiyak nila sa kabatay. Kasi sa pagkakaroon sa katulad ko kayo natin si Joe Howie, sorry na Howie. Of course, na ito siya sa pipigay. Dahil tinifawahan mo yan. Nutin ko. Itira, di ba na itira? Miskitaya, isa na. Sabi ko ito kaya, kapunin ko nila. Araw-han Howie, nasa likata mo, kung sa bisitera, usama. Kung sa bisitera, utatugang. Tama, sanay. Matukas at bisitay. Mamagay ko kawas. Kaya dito kawas ko, pasaraya dito Howie. Pagkapumalugaw ko kapunin, sumunod dito tinifawahan nutin ko. Mangkuranan, tayo rin ayaw kawas. Matuasay ka ko, away ko tayo mo tumaan. Kasaan, maan ko, bisa pagkakay kawas, away. Kamagano kawas. Fansari asma, makapahay asma kuranan. Rumah sa ito, away insyo. Insyo tumita. Iti kusor away ko lang siya kita. Ada na away sumiraan yung kukubiyan kawas. Sampai ni, hantay din ito na ulit din. Sama kusor ni Puro, ini fansari surat, Kulinto, Jinsyo, Sansyo. 16節がなさ17節コリント前書3章16節がなさ17節hawi umya nugawas kita sama hawi ukamaruan no panjaki mo nugawas kita cima diperngay itu umya nugawas hawi coba sa nugawas sa friend person na hawi ya cima sumiraan itu umya nugawas ko sumiraan nugawas kita cima misingin sa itu umya nugawas ako sumiraan nugawas ang isingit sila ang sa bansa. Hadiran. Sima berumya. Kita. Lini mo awit. Rumah sa nila na awit. Teko, jiko. Dari wabing. Ito, sa sakit ini. Pakai. Araraw, cumi kulinan. Ngay. Man kulinan. Sanay ha. Sanay. Kasi, pasaray kung kitingay buwat sa kurat. Sasay buwat sa kitingin sa
Padahal gusto bigitin. Ang tusa ko ato hawi sa gamay, tusa gamay, padahal bigitin. Turo ko ato hawi. Ato, kapra ko sanay. Ano lima ko ato, padahal iso bigitinan. Mutat ko ato, padahal iso bigitin. Sa sipon, ang gagawin iso. Wakan, sa iso mapulihan. Kilay ko lang diningay, hananay, radaw lumita, pagkalas lumita, karaliman lumita. Katilay, kilay ko lang sa amamu. Kilay, ini kalingafar. Ujusyo kirmin, ujusyo lumi kami tanpoy kabutira. Sa saya rumahan, bikin ko ako, kamay kira. Kilay ko magpahaya kasi kayo tumato asayahan. Hay, hindi na bahawin insay, ano magos na ko. Marah kau tiri, kami ujusyo kini. Kilay ko lang saya, akan kamu tuan saya, amamu awi. Mama. Nah, itu orang apa saja kalau kering. Jadi tira ini coba. Tira ini kufu-kufuan, kering sana. Asal kita kawin masyarakat ramamu. Ya ada waktu kita semua itu, ayah sudah masih mati Indonesia. Supaya kamu iso ni, iswayah itu kamu. Kemana sama kamu sah? Ini sesuara di sekalian kira kau nak kayu fitukan bisa kau naik sebut betul kau mau apa bisa sekarang kayu fitukan sana. Hai itu sampai kau munina punya apa anak lain foto ya to rumnya sana. Nah tidak kau kekali nama kau ini saya kau mau kira kau mau apa kasih kau misuhan. Hanya mau kira ini macam kau sana sebenarnya. Ini kurang dikian mau maksud kau itu sah. Nah ini kau mau kayak kau mau mana sah? Kau sama kau ini dari kurang sama. Kuat sarai, kabahay. Ilan sa kusuyo, hindi naman kaya na nagigil ka na hamari mo na isa na. Ilan gusto rin tapanan. Why? So hawi siraan, tulog iso haw. Haw, pwede ka pisupin yung iso. Ano sila hawi? May kulong gago, ilong na mong iso. Marapabay naman ako. Hanan na yung gago hawi. Maksud ka kung dito siya, marapabay niya sama. Sana ito sa itong bina. Ya, kau tidak saya, rekoran saya, kau datang aku. Mana sa? Ya ayaw mo kasyutin niya sama hawi. Ini ko supali mo ako nung nila. Tsaka tawa ni Farouk Chai mo. Sige ching fito ka iso haw sanay. Sige ching fito ka iso sanay. Masikis ko fito ka nung iso haw masaya ko disiyo komunikulon. Kalau pa ba iso sanay? Mahagin to naman ako. Ha? O paano kung gawas? Kakuanan ko ka iswaya iya. At saka alaw, manang mura bisik-bisik fito ka anong mga isuhan. Panak sumikay siya ka. Nagkakuto ako sa kapanak ako. Mamikay siya. Saman, hawin pa araway ko kawas kira. Uli mo na ano kawas si Makuan. Saman, parang mapahiin na mo sa ko kawas kira. Temanat, sa ko kawas. Ilayo ko usam-usam kati-kati kung umiyak kira hawin. Sige, sa ko kawas. So, hata na ano kita ako. Umakulit Umagpa. Tuloy. Umihiri pa yan sa tutukan. Kau kira sa atin na nabita, pero nanay mo kau sila kamat. Saka ito, yung ikasasayahan nanay, puto. Dapat sa kakasaan, biningay ko nila, kasaan, umamit, alifat kita na, takiw kita na, to sa katsaaw ka, nga ay lumita, iso ditinibaw hanutin ko. So yung hatan, hanumita kau, kurang, biningay hanakawin, maulit mo kita natin, ukikay mo nila kurang, sa isang na lumita, sa isang na sikit, masa ito na siya ang iyataan. Sige tinitam ka, pansaray, makapahay ka bang lumira, basta sungahay. Sige tinikawas, nanunay kamatayan. Sige tinikirin lumira kawin pansaray, ito bisukin lumira umya, amisigit. Hanan lumira kawin suwata, karapapahin niya sa kita, maraw sa kusin lumira kawin, mansuas. Amen. Mansa kita minuto. Amen.